Hello, South. Talakad tamo po.
Kilaginigig pampaning anak panimbanala Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiagom ning banala Espiritu, mantabi agya kayungan. At kaya kaan timurin. Padre Gabriel Mercado II, kay bating pamangutang ampong pamakiramdam karing pari ampon laiko ning Archdiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni Ireverendo Padre Aymar Ocampo, ang timong bayong kura paroko ning parokya ng San Ignacio ning Loyola. Matula keng ngayarap kay kayo at karing parokyano niting parokya. Kakaluguran, pauli na rin kamalaya ng Arsobispo Florentino G. Lavarias, ing pamangailangan king pamamastol ning parokyayo, at tiwalaya ka rin kagiwa ng Reverendo Padre Aymar Deirit Ocampo, para king kasuywan ning metong akura paroko, inawad na kanako ing ipasyag kuking lagyuna, ing kalingapa na antimong pastol, para king balayaning Diyos keting parokya, layon pa ni balane kaya kayo, Padre May Ocampo, antimong bayo yung kura paroko. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Aymar Deirit Ocampo, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parish priest of the San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. You shall have your residence in the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes, and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 30th day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this 30th day of May in the year of our Lord 2025 at the San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Ngini po panimuna nakatamo ning kaya katamong bayong kura paroko, kimpami pasyag king kasalpantayanan, ang pong pangako ning katapatan. Si Claude tamo po. Ako,
Irreverendo Padre Aymar de Rito Campo, kambening matibay kasalpantayanan, sa salpantayanan ng pon papasyag ko, ing balang metong at ing sablang makalaman, king tandaning kasalpantayanan yapin, sa salpantaya ko, king metong a Diyos, simpang lubos mayupaya, linalang king banwa ampon yato, king sablang mayayakit, ampon mayayakit. At king metong a Ginu, Yesu Kristong bugtong ay anak na ning Diyos, mibait king ipa, bayo pa yung sablang panahon. Diyos, ibat king Diyos, sala, ibat king sala. Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu. Mibait, may gawa. Kayagum, king panga, Diyos ning ipa, aking kapamilatana, may gawaing sabla. King ulit tamong tao at pauli ning pamangabos kay katamo tini paya ibat banwa. At mi katawan niyang tao, lalang ning banal ay Espiritu king Virhen Maria at milyari yang tao. Mi pakuya king krus, pauli namo naman lalam ning upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mikutkut, at sinubliyang mebye king katlungaldo. Agpang king ulaning kasulatan, aminukyat yabanwa, makalukluk wananing ipa. Pasibayo yang datang mitmong ligaya, banmukum karing mabye, ampon me nga mate, ating kayaryana, alayang kapupusan. Sa salpantaya ko, king badalay espiritu, ginuampon babye-bye, ameribat king ipampon king anak, akambening ipampon ing anak, miyagnan, misamban, ampon, mipaligayan. Menasbukya, king kapamilatan ding profeta. Sa salpantaya ko, king metong kapulungan, banal katolika, ampon apostolika. Papasyag ko, king atin mong metong binyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at panayan ko, ing pangasublirang miyering mete, at ing datang abye alananga. Amen. Kamering matibay kasalpantayanan sa salpantayanan ko naman, ing sablang makapalaman, king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at paniwala ing banal a kapulungan king masusi ng pamanatol, o king karatniwan ampon laguman a pamanuru, antimong pepasyag ning Diyos, amanagkat king pamanyal pantaya. Matibe ko mo namang tatanggapan ampon kakawatan ing balang metong a sablang bage, paniwala ng matibe ning banal a kapulungan dikil king kasalpantayanan, at pamibyebe ampon padugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke, ing pilubluban ampon kaisipan ko, king kapamintuan karing tuturu ning banal a papa, o ring kapamisanan da ring obispo, potang gagawan da ing tune pamanurura, bistaman papasyag da lareting turu, king dapat amanda tila. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi biriyan mo king tilduan manuntukan king kekang balayan a pinili pauli ning nano mang pangaintuliran ko no pauli namong bukod ning pasabing grasya ampon lugod mo. Pamatampan mo king makatupad king katungkulan kong sumuyo ang timong pari at pagkalub mong atahid king mitmong katapatan lalam ning kayampunan mo. Ing parokyang mi panibala kanako, ing San Ignacio de Loyola Parish. Iti nga duan mi keka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po.
pamamasang iba't king libro ning propeto Isaias. Ing amano ning Ginoo, miras kanako, sasabing antikeni. Bayura ka pa inubog, kingatsan ng imamu, baluran ako. At bayo ka pa misapwak, kinonsagraran ako. Tilduanda kang maging profeto, karing bansa. Nga kong sinabi, O Diyos sa Ginuko, dapat ing ginunga ng mekibat, mo sasabiyon, ing anak kapamo. Munta kang ngeni karing taong yuyutos kung puntalan mo, at ipasyag mo, ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Kapay takot karelo, uling kayan tabe mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing Ginoo, ing magsalita. Kay ba't na nito, ing Ginoo inatsat ne ing gamat no, at tigkilan ne ing asbuk ko, at nga nang sinabi kanako, o yan, bibili ko loring amano ko, king asbuk mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kapilanman idalit ko ing kayapaning Ginoo. Pinili ke ing talasuyo kung David at linyan ke king laro kung banal mantabe kaya ing tetagan ning gamat ko at king takde kumipasik ng anya. Ing lugod ko't katapatan mantabe kaya king uli ning lagyo kumagwagiya nga nang mawus kanaku ikaingib ako, O Diyos, ika ing bundok ako taning kaligtasan. God.
man, idalit ko ing kayapaning Ginoo. Talakad tapo ngayon, iban parangalan yung maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Munta kakaring sablang bansa, ituro laging sablang utos ko, kaya beku kapilan man. Alleluia! Inginu mantabay ake kayo, At kaya kan timurin, pamamasa king mayap abalita agpangkang sanuan. ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga na, ako'y maya papastol, ing maya papastol makasadya ng idahon ing biyena para karingtupan na. Ing makiyupa, ang tining aliwaying talagang pastol at elakheya ring tupa, lalakwan nala at titipla dia na ing akakit na ing daratang ing lobo. Inyaing lobo sa lakayan nala at isalbag ding tupa. Ing taong makiyupa titipla dia, uling makiyupa yamo, at alayang sariling masabal karing tupa. Ako'y maya papastol, nung makananong ingigpa balo nako, at ako balo kingigpa, makanyan ko la naman balo ring tupa ko, at ila balo rako, at makasadya kong mate para karela. Atin ko pang aliwang tupa, ala paking kural ay ti, deti man kailangan ko lang tayran, pakiramdaman daing siwala ko, at mikametong namong kawan, lalam ning metong mong pastol. Pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Luklok tamo po. Magrasya nga bak po kaya kayong At bayo po yung sabla, pabustahin yung pakilala ko pa mo, lalo na po ka rin king Good Shepherd Parish keng Bulao, na ako po yung Father Gabi Mercado, at ako po yung Vicar Foreign kasalukuyan, king Sacred Heart Vicariate. Ne, anong nuka rin, iyamong may, maging niya pong party na po ng Vicariato mi po. Ako po yung inatasan na, ning katamo pong lubos kagalang-galang Arsobispo Florentino G. Labarias, ban kanita po talakad king Laguna, ban instalake pot ilipat iyamong may keni. Among may o kampo, matula kami po na kaya beta ka, keni katamo pong Vicariate, the Vicariate of the Sacred Heart. Palakpakan tayo po iyamong may. At just for your information po, among mamay ngame, anya pong seminarista ko po, king high school, maging ko ne pong teacher, ne, tiro na kami po, theater arts, ne, kanitang panahon na ita, ne, uling magaling ya po king pamanarti among may.
Ikit na din, bisang talakad. Pabusten niyo pong umpisang kaya po ka na akong pamagumilya kaya kayo. King metong karanasan ko po, niyang ako naman po yung may install. Balo na po nga pong winini. Ngayon na pamo kanyang damdaman ni sabiyang ko. Uling ya po yung pelitan ko yung Father Winnie, akalagura ng apong may o kampo. Miras kami po ka rin, mga 7:30 po, tune na kami. And so, kaya kanita inalamo pumiyal dawanan, malwat, dening sinagana kanako, ang po rin kayabe ako po, king dati kong parokya, miglakad na kami po, diyang maranon pa. Nya mo po, diyang miras kami king parokya mismo, ako po makayasain kung any king Christ Light of the Nation Parish, king Tokwing o king Model Community, Nepio, Porac, Pampanga. Anya po miras kami po king parokya, abalo mi po yung mag-install ka na ako, alayo pa po. Father Francis Dizon, nakaklase ng Father Winnie, Vicar General tamo po. So alayo pa po kanito. Nya sa at nano po sinabi ng apong Winnie ka na ako, among tara nga na, kari ka pa mo keng kumbento, minom ka pa, mangang ka pa. So linob kami po. At kaya ba't po ka rin, may sabi kami pong bagya, anyang atsuko po kilob. At o ini po yung pisabyan may nga na, among, anyang minuna kang may masyal kini nga na, ikit mula, tsunala ring aircon, keng pisamban. Pero makakalungkot mang sabyan, may kulangang kay budget. Nga na, manyad keng saw, pero hanggang ngayon alapang dinatang saw, inyasat, alayo po ining transformer, ang magpagana sana karening aircon. Among ikanang bala nga na ka na ako. Penibala na no ka na ako. O sige po among, dita ko na sinabi, challenge accepted nga ako. Huling, hala pa man po, atin ang challenge ka na ako. And so, to cut the long story short po, kaya rin na ng installation, I went down kening kung nano po yung kailangang gawan, manyawat sao para kening transformer ay ni. And so, o ito po, may mag-message ko po, itang metong ako, di ba po, sir, sinabi ho, potang may kalipat na ako, sopan nyo ko, o ini po yung kailangan ko nga ako. O ini po yung kailangan ko. At mag-message siya, ay, sige po, Father nga, basta nakauwi po ako, tutulong ako. Hanggang ini po paninayan niya po, yung saop na. Pero sumaopya po ito. Ala ko pong, I have no doubts na sumaopya po. Ngayon, iuling ako naman, isipan ko naman po, naman po, IBA, yung buong amount, nung makaintindi ko po, nung makanano ya po, kamaling metong transformer, naman po, IBA yung buong amount. Inyasat na nung gawa ko po, ining metong pinsan kay Amerika, andyang marine ako man, minessage kaya naman, Koy, diyang marine ako kaya ka nga ako, pwede ba nga ako? Sopan nyo ko. May alipat na ako yung parokya ko, pero oy ni ating kong kailangan. At sana asopan nyo ko nga na, nga ko kaya. So sinabi kayo po yung amount, bahala na ka nung magkano yung PM mo. At kaya ba't po kanito, ito, may message siya po, oy ni sinabi na, among nga nakako, oy ning biye ko kaya ka, nita pong binye na pong sao, almost half na nepo, nining kailangan mi. Nyasat ditak niya mo po, ing kailanganan mi pa. Almost half, binyena ne. At ini po yung, kuha kalingwan sinabi na kitang message na, kayong pasisibayo nga na, eka marine, pasaw ka na ako. Eka marine. Baloyo po, segutan ke, nga akong makanyan. Salamat ko'y nga ako. Balo mo, our ministry has a lot of uncertainties nga ako. Dakal kasiguraduan. But you are one of the people
that remind us of what Jesus always tells us. At nanoy po yung paninasasabihan ng Ginoo, do not fear. Eka tatakot, eka migagana ka. And so, my dear brothers and sisters, kanidi pong kaurasan o ita po yung kako pong mensahe kaya kayo nga ngene, kayo migagana ka, kayo tatakot. Mumuna pong dili, buriko pong dinan, maya pa oras din kaya katamo pong menibatan pa king Bulaon Resettlement, Good Shepherd Parish. No ka rin la po, tas do rin gamat da. I'm sure migagana ka kayo po. Nani pigagana kanyo? Sibyan. Sabyang kaya pamosan. Rugo, pakanande kaya, yamong mamay. Kalupaning pa, magpapakan mi kaya. Sesende kaya. Pag malasakitan de kaya, kalupaning gewami. Ne, di ba? Nung alide, pwede minemang ampunan, balik na niya kaya kami. O, ini po yung mensahe ko kaya kayo. Tandaanan niyo po ini, na anuman pong espiritu, amigagyag kaya kayo, pansese niya yamong mamay, yan naman pong espiritu, ingat siyo, kareng taga-parokya ng San Ignacio ng Loyola, kaya ni King Manibaw Porak. Inya, na anong mensahe, kayo pumigagana ka, kayo mitatakutan, dakal po pamangan kay ngarap ng pisamban. Eyo po dumano ping pari kaya ni. At kaya kayo naman po, kayo pong taga San Ignacio de Loyola Parish, kaya ni King Manibaw. Migagana ka kayo naman. At po ta, sasabihan nyo, ing kayang tutukiming pari, maging kasing ganakane, kasing malugod ne, ning dati ming kuraparoko, iyamong Danus, Dizon. Po tagalang, mamanganyang mamanganen magmisa. Po tapaneyamong makakunot, makanuan. O hindi po ikana ako pong mensahe kaya kayo. In Kristo at siyo, kangapong danos at may mili kayo, yan naman po yung Kristo ayat siyo, king kaya kayong maging kura paroko, iyamong mamay. The same Christ that is in your former parish priest is in your new parish priest, Father May. So sana po, again, kayo migagana ka, kayo mitatakutan. At kaya ka naman na pumamay, my dear professor, ne? Ka sana migagana ka, agpangking sinabi na po ni kaya katamong arsobispo, ka sana tatakot maging tao. Bakit po wari lupang tao? Aliwaya po rin sabihan ng tao, agpangkikikatamo pong arsobispo. Imburi na po kaya kaming pari, yapin ini, na ikamingan po, maging kaming transparent, accountable, open. At sana po among may maging makanita ka. Be transparent. Don't be afraid to be transparent. Ita sanang, kung nino talaga ka, akit da, dening dat, bayo mong kaparokya, na akit da kung nanoy tang Kristo ayat syuke ka. Kadwa po, accountable. Be responsible for them. Tandanan mo, among may, ika na yung karelang pastol ngeni, at nga napin kikikata mo pong ibanghelyo, ne, ing tune pastol, no lalakuan ting tupa na. Naman po upahan, nune,
tunay ang pastol, at inyang masabal, at inyang malasakit, karing kayang tupa. At katataulian, among may be open. Maging makabuklat ka sana, loob, karing kaya kang kaparokya. Be open to them, especially in their needs. Lalo na rin pakakalulo, deng mililele, deng atsu, king malaut, king kaya katamong kasalpantayanan ngeni, ilapit mo sana. Be open to them so that may palapit la king kaya katamong kasalpantayanan. King kaya katamo pong ebanghelyo tungkol ya po king maya papastol. At ikatamongan po balo tamo, at itamo pong balong kanta tungkol king maya papastol, di ba? Nano ya po ita? Itang king Tagalog, ang Panginoon, ang aking pastol, di ba? Ita niya po kakanta. Pota po bulumwat tamo. Pero, iti po batya king Psalm 23. At kayong pong Psalm 23 nga ita, in verse 4 na, at niya po kasanting nga sasabihan. Actually po, ining second stanza na ning kanta. Nga naking kanta, madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko. Though I walk through the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. And so, itamongan po kini, eta mo sana po migaga na ka, eta mi tatakutan, uling tanda ng tamo, at tsuya palagi king siping tamo, ing mayap apastol, maanan tabe, balang parokya, balang pari, balang kristyano. Nyasat sana po, pasibayo, ala po sang tatakot, kaya katamo. Talakad tamo po. Kapatad, ngayon manalangin tamo para king banala kapulungan at para karing mamuntukana, lalong-lalo na para king kakatamong bayong kuraparoko, yapong Aymard Ocampo, at para karing pamangailangan ting sablang tao. King balang kayadwanan nga tamong manigapo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kang Reverendo Padre Aymard Ocampo, imbayo tabong kura paroko, bampane ng apakit kaya katamo, ing lugod ang malasakit ning mayap apastol, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kang Arzobispo Florentino Lavarias, at ding pari ang laiko, bamisan metong la at masampat miyutos, para king ikanono ring sabla, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang mamambag king panaunda, kagiwanda, ampong kayatinanda keting parokya, bangking kasuywanda king banal akapulungan, asaw panda katamong makabalo king mensahe ng Kristo. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan ampong hustisya king yato, para king pamagbalik dalubring masyas na puso, karing pamangailangan daring kaparang tao, bang inyato maging masaya ang pong matulayang kakarinan tamo. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin pakakalulo ning parokya tamo at ning mabilog ayato, bang maging mapakibat tamo karing pamangailangan da, layong idake tamo ing kayatinan tamo karela, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sarili tamo, itamong bibilog king parokya ng San Ignacio de Loyola, makapagobra tamong abe-abe, bang ipasyagya ing mayap abalita ning lugod ng Kristo. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Panalangin tamo naman ing alangangang kapaynawan para king kaladwari, Noli Amponi Leonor.
O malugod ampon magana kang Diyos, kang Kristong anak mo, pepakit mo ing ligaya mo king yato, antabayanan mo ing obraning banala kapulungan mo, sa upan meng mipasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo karing sablang tao, nukarin man at kapilan man. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sa pagpapalagay
Manalangin kayo kapatid, bandeting kay katamang daon matanggapla arapaning Dios sibpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mayupaya ampon malugod, amumugit karingaldo ampon panahon, lingusan mela ringkalam apig kalubnan kay kakuning grasya mo. Alang-alang kareting ay na yampang mi, tugtugan mo lang grasya ring puso ning balayan at ding pari mo. Kanita ela magkulangan at kapamintuan ding tupar king pastulda. Ading pastol eneman magkulangan na kalingapan karing tupa mo. Iti ang aduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo. At kaya kanti mo rin. Itas yu la ring puso yu. Makatas na la king Ginoy. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, sing purian ampon pasalamatan da kakapilan man, ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganak kaking kapamilata ng Kristong ginumi. King kapamilataning banal mong espiritu linyan me ing bugtong mong anak, pamuntok kapari ning bayo ampon nalananggang tipan, kambe ning kabyasnan ampon lugod, biryan mong manatiliya, ing metong kaparian king banal akapulungan. Pagkalub ning Kristo ing dangala ning suging pangapari, king balayan ay nampun ng sariling keya. Kalugura na kami ang timong kapatad na, inyaibat king balen ng pari, mamili yang taong dakayana na king banalakasuywan ning pangapari, king kapamilata ning pamanumpak gamat. Tutuldwa na la, ban karela, yang ibayo ing lagyuna, itang sakrifisyo ning kaligtasan, at yapagdeba na pisulusulwane ing balayana. Awsa na lang tumayid, bit mong lugod, king banalabalayan mo, banapasik na nga ne king amano mo, at apa banalane karing sakramento mo. Oy pa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwaralasan ng lalong at agulaling ding biera, para king pamanyuyuke ka, at para king kaligtasan daring sablang tao, at para galanda kang emunano, king matatagdang patutu, king kasalpantayanan dakeka, at king lugod mo. Ulinita, makiyagom kami karing sablang anghel ampon banal, king masayang dalit ng parangal keka, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi. Itugtog ming espiritu mo ang timong titi pangambon kareting ain, ban pabanalanalat parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biena, king pamaylasam pon kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na yung tinape, diwang ne karing disipulo na, nga na, kwanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, hamidaon, para ke kayo.
Makanyan mo naman kay betning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampon pinuri. Dinwang ning kalis karing disipulo nat nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampo nalananggang tipan amibubu para kekayot para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Nilupig mo ing kamatayan mi, king pangasublimong mebye, siblimuing biemi, Ginong Jesus datang ka, maligaya ke kami, king wakas. Iniangin ing gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ang pon pangasubli ng mebye, daraon miya keka iting tinape ning bie, ampon ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan ampon daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Galakan mayo igpaing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban may ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Father Maymay ing kaming bayong kura paroko, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Galakan bulanan ba din kapatad mi, minuna ng pepainawa, kimpiyong kapanayan ng pangasubling mebye, idalamulat ding sablang biyango na beking pakalulong mo, kitang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat bagamit king bengalanganga, ban kambening nuwa na Virgen Maria ing duning Diyos, ang benang San Jose ng esposo na, kambering nuwa na apostolat ding sablang banal, ang bibibye kalugod-lugod kaya king kaya kabaning panawon, apuryan at apaligayon da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, kaya kaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. Anting meto nga familia maustapo king malugod at mapamakalulong ipa king panalangin tiro na ning Ginong Jesus.
mo. Datang ke kami, ingkayarian mo, di pamintuaning loob mo, keti sulit. Ang tibon mo, ingkakanan mikin aldo-aldo, ibye mo ke kami, kingaldongeni, ampon ipatawad mo, ke kami, ding salami ke ka, anting matawad mi, karing mi kasala ke kami, mo kami ay sawon din puso. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At bikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nung pansinan mo, ing kasalpantayana ning banal na kapulungan mo. Layon pamayapan ang ponpisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginong sinubling mebye man tabiya sa kapilanman ke kayo. At kekon timurin. Ipakit tapoy, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kekongan.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring may yaos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakata sa tisadsad ang gaklindiyela nangga.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talananggang Diyos, padibataning sablang genapan at kabanalan, alang-alang kaniting lusang gimpanan ko, pagkalub kening maluka mong talasuyo ing atuntunan ko ing katutuan, ban ing tupa tampon pamanaral ko, apakilala ko karing tawing lugod, ampon kaburian mo. Iti po yung aduan mi, king kapabilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngayon po pakiramdaman tayo po ing marita kay manunawan ing kaya katamo pong dating parish pastoral coordinator na po ng Good Shepherd Parish. Likwa na po nga pong mamay ing kayang words of thanks ang pong pamamahalam na nukaran niya po. Ma'am Isabel Bautista po. Maya payabak po kay kayungan. Muna po, ikaming king parokyaning Maya Papastul, pasalamat kami king apong Ginoo, king binyene yamong may, para maging pastol mi, kilub na ning anam abanwa. Kadwa po, pasalamat kami naman kang among may, na sinese na kami, at liningap, kilog na ning anam abanwa. Kareta mo pong kayang simple at makabalduga na homilya, kami mo po kinabsi, nune may entertain kepa, uling atin yung good sense of humor. Aliwa mo po ito, atin niya naman pong kingganakana po, gagamitano para yung discretionary funds na para sumanting niya ing pisamban. Dakalya pa po in-introduce sa bayong activities na emi dating gagawan. At dakalya po, din pong activities mi, tuki-tukila. Mayayari pa mo po yung netong at ina naman pong tutuki. Bala mo po mapapagalya mo, maggalanyaya, magmisaya, makipagprosesyon niya. So bala mo po mapapagal. Dakalya po pamana kay kami iyamong. At dating pamana, at sula po, king kekem puso at kaisipan. At balo mi po na kekayuman, karinging parishioners na ng San Loyola de Ignacio Parish, San Ignacio de Loyola Parish, dakalya naman ipamana kekayo. At saka po pasibayo po among dakal salamat keng lingap at lugod. King pama niya sa yung alangkupas kay kami. Sabi natin po nga pong gabi nandin na mi paboren yamong may keni. Balo mi naman po, mi paboren. Pero, ikami pong kimparokyaning Maya Papastul at ang kami sanang pakisabing Maya. Karim parishioners ding San Ignacio de Loyola. Metong yamo po. Sana po, paboren mayayayap, ing pari tamong mataba. Salamat po. Ngayon po, ausan tayo po'y
ang PPC Coordinator ng San Ignacio de Loyola Parish, si Brother Roger Tapang. Maya payabak po ang kaya po mo. Maya payabak po kaya kayong kan. Kanito pingal do iti masayaya ing puso mi king pangatalaga ning bayong kura paroko. Iya pong may. Actually dati kaya pong kilala kami. King kaya kaming parokya. Among may king lagyo na po ning mabilog a parokya. Among may king lagyo ning mabilog a parokya. Malugod mi da kapon tatanggapan king parokya ng San Ignacio de Loyola. Asahan niyo po ing suporta at lugod na ibiyeme po king anang mabanwa ni miyabi at amo. Tapong gawa mi ka nga pong dan, gawan mo po kaya kayo. Pangako po ito. Actually po, penabili ng nanakapundan kaya kanako. Kaya ka paboren. Kanya po itang, kaya po pigaga na kaniya po may, kaya po mayayat keti. Marimlaki po gamat. Mabaya sa kiyang manese. Dakal po salamat. Ngayon po, pagkiramdaman tayo po yung kakatamong bayong kura paroko, among May Ocampo. Maya payabak po kay Kongan. Bimwa kayo. Pekati-mantiman ko. Sa wakas, miyatad ne ing paring bastos. Birasta na po kening pamanatad at kadwa mo po yan, karempong likwan, ampo pa po karendasnan nga na. Karempong likwan, alang duda, impong paring mataba, may tabayo. Metong memori na sabyan nita, kinabsiya. Nadakal pong dakala salamat king kabsi, king kabsi king lugudyo, king pakamalyo, king pamanantabeyo, king pamagpasensyayo, king kabsi ning kekong pamangunawa, lalo na po potang yung paring mataba, be balagne, o banamburi sabyan, muane, ngarane po. So ikayo pong manibaw, kayo papaborin babalaging labi. Buri sabihan, muane yung paring mataba. So dakal pong dakala salamat, karen pong parokyanos na ning Maya Papastol, kilub na po ning Ana Babanwa, pepakabsiyo ko po, nga ko pinsasabi kaya kayo, sana apakabsira kayo naman, nung ako man kirabsi, sana naman era kayo peparanop. Ne po. So ito po, dakala salamat, king kabsi na ning pamiyabe-yabe, mibiyebye tamon ting meto nga parokya, kit mong tula, king mitmong saya, at pa stress-free nga tamo pen, ing parokya ning Maya Papastol, happy lang, yaware. Hanyapin po dakala salamat king tula at sayang pabakalyo at kabsi kanako. Nyanan din po, during the offertory, sa netam king Ana Mabanwa, maili tamo mong maili, ale? Eta na po kikyak pa si Bayo. Mga surata pala. Anyapin, tuk nangantahan na mailita na muna po. Anyapin po karempong pibatan, kempong dalalakwan, dakala salamat po kin parokya na ning Maya Papastol. Karempong darasnan, kareni po king San Ignacio, alak pong makain balong sabihan, nung emuitang sana, kalupay milyari ka rin, tay tamo po, at pagdulapan tayo, ing agyag na ning Banal Espiritu, balo ko nung tay tamo, at may papanantabe, may papanyaw, may papanyoporta, akwa tayang pakiramdaman at panamdaman, ingagyag na ning Banal Espiritu, king panyulong na paning kasalpantayanan, keti po. Pasalamatan ko po di apong daan, kaya pong dating kura paroko, palakpakan tayo po. Kareta pang minuna pang pari, kaya ni po king San Ignacio,
Ala ko pong daralang bayo ne po, no ne hanapin nga pong gabi nandin, isulong tayo pa po, itulak tayo pa yung kasalpantayanan, kingagyag na ning Banal Espiritu. Nga ko pen, pakiramdaman tayo. Pero sabihan, haliwa mo ini gagana, pakiramdaman tayo. Ing Banal Espiritu, bang kanita, ing agyag na, karina katamo dalan, king masanting pangpastulan, king mayap lugar, ning kaya katamong pamagpasyag, king kaya katang kasalpantayanan. Kupen, hala akong makaing balong sabyan, kaya kayo kaya San Ignacio, akit yun amo. Akit yun amo, ne? Po makanyahan? O yan, akit yun amo. Kanyapin po 2 weeks ago, Balala. 2 weeks ago, king last mass ko po, king Good Shepherd Parish, sinabi ko, bye-bye, nga karela, and this is the paring mataba, signing off. Today, I'm telling you, salamat pala ka rin pamilya ako, chula Kenny, Rene po, thank you po, ka rin kapatid, ka rin bayot, Kenny. Sabi ko po kanyang 2 Sundays ago, signing off. Today, ngayon may install na was the new parish priest of St. Ignatius de Loyola Parish, Kenny Manibog, signing on, ready to serve you. Talakad damo po. Inginuman tabi kaya kayo. At kaya kang timurin. At bedisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, king lagyuning ipa, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umeta na king kapayapan, banluguran ang ponsuywan niye, ing ginu.
Salamat, King Diyos. Salamat po.